subscribe dulu ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Terima kasih. Sebelum makan, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Enak banget rasanya. Aduh, susah banget nih ngupasnya. Mau bantuin gak, bro? Setelah makan, kita juga harus doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atamana wa sakona wa ja'alana minal muslimin.